Ngomong bocil nonton Papa Zalanda movie. Nah, kia lagi tuku tiketnya disit guys nang Borobudur ya. Mau nggak disit aring lantai telu dikit 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 dikit. Ayo kita menuju bioskop yang ana nang Cilacap yaitu Dakota. Nah, kia mlebu disit kian aku. Ayo. Is dikit 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 dikit. Ayo kita antri tuku tiket. Antri disit. Nah, kia wis oli tiket. Lagi tiketnya Papa Zola the Movie, film kartun spesial ngomong anak lanang pokoknya ya. Nimbang gabut nunggu mak glundang-glundung ya cari bodol. Tuh lanjut ke sore hari wis ganti kelambi wis atus. Nah nunggu di situ beberapa menit sebelum lebu studio. Kita selfie di situ main kayak wong-wong. Nah kayak wis harap mulai film mecus sing harap pada ngomong bocile. Rekomendasi banget film Papa Zola the Movie.